po. Puno ang katawan niyan. 1 viewers. Eh, patya biskul. Kain po. May makelo po. Amoy! Bago na siguro nito. May bulkan dulu. Dati ba yata ang bulan? Ang laon mo. Chris Pulo Solido. Hello po kaya Chris Pulo Solido. Kain po. Ay, kapoy! Kuya Danilo. Kuya Danilo, hello po. Kain po tayo. Kuya Rawil, hello po. Don Ilyas, hello. Kain po, kain. Pakain naman dyan, sabi ni Badit. Kamu na. Init ay! Kain po. Patanaw! Patanaw! Ah, birthday sa mama niya. Kaya tuloy. Buti viewers, hello po. Hoy, parang Ruben! Ruben, Salamat! hello po. Salamat po. Kain po. Kuya Ruben, kain po. Si Mayang, kaon. Salamat. Ruben. Ruben! Boss Ruben. Kuya Rodjo, hello po. Kain. Cash out po. Hindi mo maka-initiative dyan. Hello po, kain po. Si Mayang, kaon na. Danilo Pizarra, salamat. Daw. Juggernaut. Ayan. Don Ilyas.
Maki, hello. Badit, ayan, shout out Badit. Ano ulam, bidang, tinola, chicken. Walang manok. Chicken. Mainit eh. Mainit. Sabi mo yan, dami kami. Kuya Robel, kain po. Ate Jenny, hello. Kuya Robel, hello. Di mayang kaon na. Pot! Taktak mo na, pot! Kawayan. Yun ang kawayan. Yun, salamat po sa nag-tune in. Dito tayo sa may kawayan. May kawayan, Bulacan. Dito kami ni Kuya Noli. Kuya Ricardo. Hello po. Shoutout po sa mga naka-tune in. Ate Jenny. Hello Ate Jenny. Out. Shoutout kay Ate Jenny. Hello Kuya Rubin. Ate Marcia Nigira, hello po. Hotel talaga. Nag-prepare pa talaga hinaan eh. Yan, salamat Ate Jenny. Pinalitan ko na bagay yung isa sa ano, matagwan. At ayan, number 2 tayo. Nag-number 2 tayo kagabi na naman. Ewan ko lang mamaya kung pang ilan. Pangilan ka kagabi? Number 2. Laki nung ano? Laki nung ano sa atin ni ano? Ni nung number 1. Hello po Kuya Jojo. Kuya Jojo, hello sabi ni Kuya Ruben Liboon. Kuya Roger, kakatapos lang mag-live si Alamid. Opo, nakaantabay naman po ako kay Otol. Pinanood ko live niya. Hello Jason, sabi ni Kuya Jojo. Hello din po Kuya Jojo. Happy Sunday po Kuya Jojo. Hello. Kalayas TV, OTW. Sige daw. Kuya Ruel Molina. Thank you and Kuya Jojo. May mga Molina po dito sa sa Bicol. YouTube viewers, hello po. Happy Sunday din sa inyo dyan. Opo. At magsisimba sana kaming mag-asawa kanina kaso natulog ng maayos yung asawa ko rin. Yo, Kuya Rubin, salamat po. Salamat po sa pakulay Kuya Rubin. Hello GC, sabi ni Kuya Jojo. Shoutout sa silent viewers. Ate Jenny, Jason, may bago akong ing-ing na naman. Lupit talaga Ate Jenny. Congrats Jason, number 2. Ulit, sabi ni Ate Marlene. Kuya Rubin, thank you. Maraming salamat po Kuya Rubin and Ate Jenny. At siyempre kay Jojo. At kay kay Ate Cherry. Ate Cherry, shout out.
Yun, Kuya Born. Salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you po. Kuya Ruben, thank you, sabi ni Kuya Jaime. Hello, Miss Badet. What's up? Ate Jenny. Hindi mo makakalimutan bulong ko. Nakagaon daw sa Ate Jenny, pupunta raw dito. Don Elias, yung palipad ba ngayon ay counted na? Ate Jenny, Mamaya- mag-down ka Di pa na. po. Yung palipad po ngayon, sunod na gabi po yun. Oo, drawing man yan sa Ate Jenny, pupunta rito, wala man. Danilo Pizarro, Kuya Jojo. hello, Kasi daw, salamat. sasayaw daw siya. Malupit daw ang Oo. sayaw niya. Ay, wala pa yung speaker. Mm. Ano ba, magsasayaw ba tayo? O, pag pumunta sa Ate Jenny, Oo. sayaw tayo. Kuya Bert TV. Kuya Jaime, hello. Kuya Jojo, hello. Malapit na po tayo mag-graduate. Kaya salamat po sa sa suporta. Kuya Jojo, thank you, sabi ni Kuya Jaime. Oo nga, walang dancer dyan. Ate Jenny. Ate Jenny, Oo. ano na? Wala daw dancer, sabi May ni motor Kuya ba Jojo. kasi Badit? Oh, angkas ka kay Badit. Oo. Wala daw kasi maghatid. Born. Hey! Sige daw, Ate May motor Jenny. ba kasi Badit? Oh. Ate Jenny, sige punta Sige ako dyan. po na. Ala, drawing yan! Sige daw, sige daw, sige Drawing daw. yan, Ate Jenny pa. Drawing Kuya yan. Jojo, sabi ni Miss Badit. Ate Cherry. Ate Ayan, Cherry. Sabi ni Kuya Jaime. Shoutout, Ate Cherry. Punta ka na, Ate Jenny, habang Oh, 12 minutes pa lang. Huwag ka na mag-down. Oo. Pasundo na lang kay Franstar. Ay, masundo kay Franz. Di mo na alam ni Franz Tardo. Mag-showdown sa kasi Ate Bidang. Ah, pwede talaga. Pwede. Oh, pwede talaga. Pwede. Oh. Pwede. Wala kasi si Miss Badit. Samahan mo, Jenny. Oh, yun baga. Oh, nandyan Kuya Jojo. Andyan si Badit. Nasa comment section po. Andyan, andun sa apartment. Mm. Oh, angkas ka na kay Ate Jenny. Grabe ko natin. Sige, Ate Jenny. Punta na, Ate Jenny. Tapos habang nandito ka, galingan mo yung sayo mo. Tapos Oo. dagdagan mo yung palipad mo. Napastar. Oh, pupunta na daw si ano. Ate Jenny. Si Ate Jenny sa kasi Badit. Pupunta daw. Sensi Vlog. Andyan si gandang Pag live ko, mayroon ako special guest. Ayun. Mayura. Ano? May special guest. Special guest. Special guest? Special guest Oo. daw siya. Abangan nyo po. Kuya Bart, hello. Kaya ano, gusto. Saan yung sayaw? Ay, Kuya Puloy, Kuya Bart, hello. Antay lang po at malapit na yan. Iyan na ang mananayaw si Pangulo. Labot talaga ng mata ko. Pikit man kasi mata mo. Baka ganyan ka. Ano na? Ano? Blurred. Farsightedness. Ah, nag-gown pa talaga si Ate Jenny. Matindi. Hamon ka ni Ate Bidang. Andun sa kanila. Ano mo na, kuya? Oh, sige, dali mo na pati yung mic. Kasi baka naisipan magkanta. Hello, Franz Star. Hello. Senior, hello. Sino siya? Sabi ni Utol. Marley. Utol. Shout out. Franz Star, sayaw na. Mamaya, busog-busog pa. Ate Jenny, gusto ko pag sumayaw ako, partner ko si Franz Star. Ah! Okay. Oo, kasi magpagwapo din daw si Franz Star. Oo, ano rin daw, magpabango. Oo, magpabango din daw. Wala nang bango-bango. Magpabango din daw si Franz Star. Libre to. Sana ba kayo? Libre na. Maganda pa yung nagtitinda. Oh. Libre yan? Ano, libre yata si Vincent Iskindi. Wala, matinik si Franstar. Ice candy. 5 pesos. Pinapalit na yung mga Amerikano sa Wala. buhol. Ano yan? Mango. Oh, Mango. Mango. Wala ka sa sarap. Diba? Oh, Hmm. sa kabila. Candy. Saan ako ni Ben? Pwede ba sa susunod ibang flavor naman? Sabi niya sa akin, ako ka kay Chinchin. Ako kay Katang niya. Parang black pala. Sponsor ni Kuya Vince. Pwede bang bukas ibang flavor naman, Chin? Ibang flavor naman. Tamis? Magagawa nga ako ibang ano bang Para yan, tsokolate. Oo, baka na chocolate. Doon ka tumayang. Tsokolate kaya buko. Katumayang, katumayang. magtinda ko. Hindi na po kaya ice candy 5 pesos. Wala ka na nga iskindi, kulang pa Ubus nga na yan. pala yan eh.
Ay, balik ka rito, Chin. Pakaubos niyan. Ice candy na kay Badit. Oy! Nag-comment si Badit, tirahan nyo raw. Oy, tirahan. Chin, magtinda ka na rin ng siomay. Sabi ni paring Ruben. Mamaya po pagkataas nito, ang live ni Franstar. Wala ko ng tubig. O pre. Kilis ka muna pre. Kilis. Mag-ilis ka. Ay, Chin, tirahin mo na si Bandit! Wala na nga. Ala! Ano nag-comment? Oo nga yan, basahin mo. Oo. Tirahan mo daw sa kasi Ate Jenny. Saka si Ate Jenny, tirahan mo daw. Wala na, stop na lang to. Punta araw yung dalawa. Kuya Albert, hello. Ay, wala. Magtampo yun sa'yo. Oh. Ito na lang sa kanila. Ay, wala. Ubus na raw, dit. Ay, stop na lang kami. Hindi ka tinirahan ni Chin Chin. Wala na, oh. Ilan lahat yun? Ate Eva, hello. Extension natin, lo. Ate Marciana, hello. 20 plus may natirang tatlong ice. May extension natin, lo. Ilan? 100 kasi 20. Shout out pula. Yung may natirang tatlong. Oh, yan, umiyak na. Kung bibili mo yung ice pop, Umiyak na. Kasama nga yan sa bayad. makakasama to. Oo. Ibigay mo yan sa kanila. Tinirahan ka daw, punta-punta ka. Ay, may ilo ka mga doon. Lagyan mo lang kulay. Ice cream din na yun. Oh, may tatlo pa dito. Ilan lahat? Mayroon tayong ano Ito nga, oh. Ice pop na lang to. Ay, ano? Ay, mga si Badit. Hindi na to ice cream, Badit, ice oh. pop na lang. Nag-comment si Badit. Tirahan ka daw, Ice Candy. Wala na. Ah, nag-ice cream din yan si Badit. May freezer din sila. Meron pa dito. 18 minutes. Diyan lang nga yan. Mamaya. Magkano lahat? Sarap po sa inyong lahat. 150 lang po. 115. 150. Siyempre may bonus yan kasi naglakad, di ba? May bonus daw. Kasi naglakad-lakad eh. 115. Batas ang Mga 300 yan. Mga 300. Shoutout from Caloocan City Hall. Corey. Oh, may Georgia. 150. Hello po sa mga taga Caloocan. 150. 115. 150. Pambira, grabe lang ang tip na pampil doon. Yo, Ate Jenny. Pambira ang buhay na tip na yan. Pupunta ba Ate Jenny dito? Anong 5 pesos na ano lako? Oo. Okay na yan. Bukas naman. Next vlog. Abangan niyo po. Ay, may titinda Ice Candy. Mag-comment sila kung anong flavor. Ano pang flavor gusto? Oo. Ano flavor daw gusto? Sabihin mo doon yung tip tayo ni Vince. Kuya Albert, hello po. Magsumbong ka doon. Magkano tip tayo ni Vince? 5 pesos yung lako. Grabe si Kuya Vince. Pinalako, pinalibot pa ako. 5 pesos. Ay, kung hindi kita tinulungan, di mo yung maubos. 5 pesos lang ang tip ni Vince. Pambira ang buhay. Kaya hindi umaangat yung Pilipinas. Joke lang. Kaya daw di umaangat yung Pilipino. Buti nga, may 5 pesos. Yung iba nga. Kuya Born, hello. Hello po. Hello po sa 128 viewers. Ayan, magandang hapon po. A blessed Sunday po sa lahat. Dapat ang extension eh. Oh, malulubat yan. Ay, may extension yung puti. Andyan, bit-bit yung tilo. Yata. Lo, bit-bit mo mga tilo, no? Nung sa, ano, nakabatong sa willing machine. Hoy, Dit, dalhin mo daw ice candy mo, sabi ni Vince. Dalhin mo din daw. Oo, dalhin nyo na. Ubusin din daw, ubusin. Ubusin Oh, dali na. Tingnan natin yung alin masarap. Ito ba yung gawa mo? Kung Si Kuya nagbalot, Noli Kung may ginawa ka. Dali na, dalhin mo na. natulog lang yan. Badit wag na 5 pesos lang yung sobra sinasabi ko sa'yo. Lang. 5 pesos lang. Nagsumbong pa talaga. Wag na 5 pesos. Biruin mo yun, pupunta ka ba dito? Mainit, tapos 5 pesos lang yung sobra. Grabe Let's si Kuya get to the Vince. party. Started, sabi ni Kuya Juggernaut. Ay, salamat, Ate Yet, Ted. hello. Yeah, thank you, Kuya Vince. Hello, Kalaya. Hello po, Kuya. Hi, Miss Vera. Kuya Alamid, hello. Saan Ay, si Tol Noel, shout out, Tol Noel. Hello po, Tol Noel. Ayan. Hello po. Wag na, baka utakin pa ni Vince. Ay, naantay ka ni Franstar. Ate Jenny sa kasi ba di? Wala kang dala. Wala ka naman dala. Ah, nandun nata. Rene, hello. Rico Ilagan, hello. Hello po, Kuya Rene Castillo.
Wag na, baka utangin pa ni Vince. Hindi, si Franstar. Pakiawin niya ni Franstar. Oh, pakiwin Ate namin, Maris, Kuya, hello. Ano, Frank Star, yung ano, ice candy. Perfect. Ano na next na ano flavor? Dapat tsokolate. O kaya Ano? buko. Choco or buko? Kahit magtaas ka na, kahit 10 pesos na. 10 pesos. Huwag nang 5 pesos. Wala nang 5 pesos. Sigurado ka, Oo. 5 pesos na. Ang nagtitinda ng 5 pesos, doon lang yan sa mga elementary. Wag 10 pesos Ah, na sige, isa. sige, 10 pesos. Yung ice cream din na salad. Ice Wala, cream. wala tayong station. Nandun. Wala eh. Si Rika Kuya Noli, sabi ni Ate Eva. Medyo. Oo, mga din. Di ba Kuya Jagger? Natin doon. Shout out kay Kuya Jagger. Kalayas TV, hello. 21 minutes. At saglit po Sunny, hello po. Ate Maricelo po. Ate Mayang, naiyak ako sa interview ni mo kay Kuya Alamid. Ko. Ano ito saldi ko? Maray na hapon po sa Indo. Ano ba? Saldi ko. Hello po. Mari na hapon rin Hindi do. ba pumunta dyan si Rika? Wala po. Saan po kayo saldi ko? Ay, Ate Jenny, asan ka na daw? Ano ni Franstar? Dito. Kuya Rubin, sa susunod chin, pag gumawa ka ay hindi. Power on. Bluetooth Punuin mo lang mode. yung rep. Bluetooth Pwede nga, connected. Punuin ka ng rep. JMG, hello. Don Elias, pabili po at skinny chain. Bilihan mo ng 50 isa. Bawat iakyat dito sa Baguio. May puro libre. 5 pesos lang kasi yung Basahin mo yung comment ay ka, Jojo. Lugi na si Chin magbenta ng ice candy sa Timpa Hawaii. Puro libre. Hindi pa. Sponsor po ni Kuya Vince. Lugi na si Chin magbenta ng ice candy sa Timpa Hawaii. Puro libre. Hindi pa. Sponsor po ni Kuya. Lugi na si Chin magbenta. Okay, Vince. Lugi nga ako kasi wala mang Diyos. Ay, gabi. Kuya Vince. Tess, hello po. Rocky Bulina, hello. Hello Ay, po, Marian Rocky Legaspi, Bolina. hello po. Hello. Ay, Ate Jenny, asan ka na? Let's go, palipad kayo. I match it hanggang mga reach yung 10K. Oh, hello po kay Oh. Jagger. Ayan, Magpalipat daw ang Sunday Secret po kay Jagger Nat, Jagger hanggang maka Nat. 10K daw. Hello. Manang Labin, hello. Yan ba si Kuya Jagger? Sayaw ni Chin Chin. Ay, hindi kaya. O, paano? Sige daw. Ang sayaw ni Chin Sa'yo pala yun. Chin. 10 piso chin-chin ay isang ice cream. 10 piso. Ah, Chin, isang ice candy, o, di ba? Punta pa ba? Punta ka na kasi, drawing ka man ba dit? Saka si ano, si Jenny. Oh. Oh, presta. Badet, pumunta ka na. Drawing mo saka sa Ate Jenny. Punta na. Hey, Punta na, kuya. Ay, hey, ayan si Badet. hey. Kuya Jaime, hello. Ermi Espirito, hello. Punta na Gini! Paasahin ko muna kayo. Ah! Ikaw man ang sasakyan natin, Jenny. Sino? Hindi, pati sasakyan natin, Jenny. Ay, ito magsudan daw kayo ni Ate Bidang. Hoy! Music. Ate Kat, hello. Kuya, sarap pakinggan. Kuya Jagger, shout out! Hey! 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 Waiting! Sabi ni Kuya Jagger. Nat, oh. Shout out po Kuya Jagger. JC Anyete, Sino daw hello. magmamatch kay Kuya Jagger? Ayan. Yan yung challenge. Ano na sabi? Ano, mag-wait daw siya kung sino magpapalipad, imamatch niya para maabot yung 10K. Oh, salamat Kuya Jagger! Diba? Ayan, Si Ate Jenny yan! Hello. Si Ate Jenny! Oo, Kuya Friday, hello. Pag may nagpalipad ng Abot na ng 10K yan. Kaunti na lang, oh.
Malapit na. Yan! Paring Julius! Thank you, Kuya Julius. Paring Julius! Ayan, nagsisimula na. Nagsisimula na Kuya Jagger. Paring Julius, hello! Ate Maris, hello! Ayan, nagsisimula na. Ate Cherry! Kuya Freddy, wala. Ubus na po, Kuya Freddy. Kuya Ruel, hello, shoutout! Kuya Bruce, shoutout! Kuya Bruce! Oy, kay Bros! Masakit kay Boss Bros. Ay, salamat dun sa mga nanood ng vlog ko kay Palawan. Kuya Jagger, Salamat. hello po. Ayan. Dun sa bahay nila. Happy Sunday sa lahat! Dollar value, Julius. Sabi ni Kuya, Jagger na. Ano sabi? Dollar value. Hey! Come on, come on! Come on. Hi, Ate Maris. Ate Maris, hello po. Walang data. Nakapul kasi yung volume. Thank you so much, Kuya Makpal, Julius. hello! Tol, salamat, Tol! Hello, Kuya Danilo Vizcara. Ate Jenny! Ah, wala. Ate Drawing. Jenny. Drawing si Ate Jenny. Puro punta, di man tumutuloy. Oo nga, drawing. Ay, kay Jagger, hello! Yan, thank you Salamat. kay Kuya Jagger. Ayan, thank you so much po sa palipad. Thank you. Salamat po, Kuya Jagger! Jerwin official, oy, Jerwin, shout out. Salamat po, Kuya Jerwin! Oo, Sunday pala ngayon. Sunday ngayon! Wala po. Sinanap po ako ng siomay. Oh, may magdadala sa'yo yung siomay, abangan mo. Hello po, Sensi Vlogger. Saldico, hello! Bailihan na kita. Ay, parang Ruben, salamat! Thank you, Salamat Kuya po, Kuya Ruben. Salamat kay Ate Ruben. Hello po. Hey! Talaga. Mamaya sa vlog niya. Offside. Offside. Kuya Jaime, thank you, Kuya Jaime. Oy, kay Jaime, hello! Hey! Oy, kay Jagger! Thank you po. Salamat! Minamas niyo talaga. Mas madali yung ganito kasi kagaya nun si Kuya Jagger, pag may nagpalipad, tinatapatan niya. Baka mas madaling makahit. Yan, thank you so much po. Up next live si Franstar. Next live. Ilang minutes? 28? 29 minutes. 29? Rico Ilagan, hello. Yun! Yeah, thank you po. Hey. Ayan at malapit-lapit na mga graduate si paring Jason. Yan, malapit na! Kagabi parang 1-1 yata, 1-1. Oo naman! Ate Maris, salamat. Salamat po, Ate Maris! 1-1 yung dollar niya. So 400 na lang ako lang. Bago maging 1-5, graduate na siya. Kuya Bern! Hello po, Kuya Salamat. Bern. Thank you so much po, Kuya Bern. Oy! Ate Ate Jenny, Jenny! thank you. At kay Madam Jenny. At number 2 tayo kagabi! Number 2! Kalakas TV Low. Hey! Good! 167 viewers, hello. Paring Julius! Tol! Salamat, Tol! 23.9 dollar value. Kuya Amy! Natanong si Kuya. Sabi. 23.90 dollar value ba? Hindi ko alam. Yung bali ng alam. Di ko alam. Ay, magkalong. Hey! 179. Oy, Kuya Jagger! Thank you, Kuya Jagger. Salamat! Ayan, sinisimulan. Ano talaga? Oy! Ate Eva!
Kuya Edwin, hello. Kuya Ronnie, hello. Hello po, Kuya Edwin. Ayan. Malakas TV, hello. Hey! Yun! Oy! Kuya Kuya Red Edwin. Dagger! Ay, sasabog ah! Kung sino man magpapalipat, Jordan Vlog, hello. Malapit ka, Jagger! Yan, thank you po sa support si Kuya Jogger. Wala na pong ice candy. Kuya Jojo, hello. Ma'am Eva, thank you. Hey! Salamat sa mga nagpapalipad, sabi ni Maria Dolores Rigaspi. Yan, 183 na Hey. tayo. Road to 200 viewers daw. Boyet, hello. Oh, kay Jagger! Yun! Amo talaga si Kuya. Hello po, JMG. Ayan, hello. Hey! Time! Ganito! 32 minutes. Ayan, meron tayo. May 8 minutes. Sana andyan si Rika Pukuyanoli. Juggernaut, let's go hanggang 10K. Yes, salamat! Susuporta! Ay, Kuya Jugger. Yan, maabot natin yun yung 10K. Yan na. Meron. Hello, thank you po, Kuya Ruben. Ay, Paring Ruben, salamat. Kuya Robin, salamat! Thank you. Sunday na Sunday talaga. Sunday talaga. Sunday na Sunday. Sunday na Sunday. Blessing is knocking. Alright. Oy, kay Jugger. Thank you. Paring Ruben. Ayan, salamat. Kayo po, Kuya Robin! Yun. may magpapula. Ang piling magpula. JMG, hello. Ate Gili! Ate Jenny, where are you? Hey. Yes, welcome po, GMG. Oy. Kuya Jogger. At mayroon tayong ano? Rescue. Mayroon tayong rescue! Yun! Oy, Paring Ruben. Thank you, Kuya Ruben. May rescue po tayo dito! Puro sila naka-red. It's a red day. Lahat po sila naka-red. May rescue tayo dito! May rescue, may rescue. Parang may pupula! Ay, popula talaga. Parang may pupula! Red day po. Oy, kay Jugger. Yan. Thank you po, Oh, Ate Jenny. Jenny, thank you po. Ah, wala. Drawing natin, Jenny. Ate Jenny, thank you! Ayan. Namumula ang araw ngayon. Hey. No, wala ba? Hey. Hey. Amoy. Hello po? Amo. Ayan, namumula po sila. Amo. Hello. Oy, shout out. Hello. Ayan. Puro Ay, si Manit nandito. Oh. Ano yung ice candy? Wala man! Wala man Oh. ice candy! Wala! Wala man! Ubus na! Ate, oh! Oh! Oh, kay Jugger. Jagger! Ubus na! Ice cream na lang. Oy, may pakilala ko sa iyo. Gusto ka makilala? Gusto mo makilala? Sino nga, si Franstar? Oo nga, si Franstar. Kuya Manit. Yan, pulang-pula po sila. Oo, pang-patrak daw. Hey. Pang-patrak. Patarak ng pula. Ayan, salamat sa pagpunta nila dito. Sila dyan namin magpula. Sana all very How much pa? I'm living soon. Ilan pa daw? Ganyan, ganyan, ganyan. 36. Yung?
10K? Nakakabot na ba? Tingnan mo nga. Oo, abot na. Ayan, next live po si Franstar. Supportahan din po natin. Ayan, thank you so much po kay Kuya Jogger. Ayan, thank you so much po sa palipad at sa pagsali. Invite mo sa, ano na yung Franstar live. Ayan, ay po, ano, alis na daw siya. Ano ba lang mo? Di ba? Ayan, Kuya Jogger, kung gusto niyo po manood pa sa ano po sa channel po ni Kuya Frankstar, ayan. Free po kayong manood. Hey, Tol! Hoy, Maricol Dios! Julius! Alam mo, travel vlog. Right. Happy? Happy! Ayan, kaya kulang sa Kuya Jogger. Yung Lampas na nga eh. 12K po. 12K Ay, ito. thank you, Ah, Ate the Cherry. Thank you so much. Salamat po sa suporta nyo. Yan, Tol. Salamat, Tol. Tol Julius. Parang mahahabol natin, ha. Kaso, laki nung ano. Yung lamang nila. Hey! Wako! Hoy, ayos! Pixio! Maganda, maganda, maganda. Pumasok ngayon. Maganda. Support din po natin si Franstar. Next live. Pot! Palipad pa, Pot! Pot! Salamat! Yan, thank you so much po. Dan. Kuya Jojo. Hey! Ate Cherry, salamat! Hello po, Don Elias. Salamat po, Ate Cherry. Cherry, thank you so much po. Siya rin yung Ate Maris. Kaya pala, diba? Ayan, thank you so much po, Ate Cherry. Alright! Wala. Iniwan mo pala si Ate Jenny. Oh! Diri mo ako inapit. Ay! Hindi pala dinalan si Ate Jenny. Wala nga, hindi Eh, ka baka, oh. nag-message. Ate Jenny, di ka pala Wala nag-message. man sa akin nag-message. Pot! Oy! Ah. Pot, di ka na ako nag-chat mo? Oh. Oh, wala. Wala, Ate Jenny. Niwan Nagtatampo ka. si Ate Jenny. Hala, Pot! Di mo ka nag-chat. Amo? Oh. Wala na, nagtatampo na sa Ate Jenny. Mm. Sige lang. Mamaya ka lang ni Pastor. Wala pa, wala pa, wala Wala, pa. mamaya pa yan. Nasa balak po si Kuya Karot at Kuya. Ate Cherry, hello. Kuya Jesus. Hey, come on! Mga viewers, salamat! Dito ka. Ilan minutes? O, thumbnail daw. Pastor. Thumbnail. Thumbnail. O, thumbnail ni Franstar. Hoy, nakikilig ako! Thumbnail ni Franstar. 1, 2. Ito thumbnail na. Nakikilig ako! Nakikilig ka talaga! Wala. Hey! Best party party! Hey! 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 Naman si Kuya Noli! Oh, may Kuya ano na. Noli! Di ba pag nagpapakita, oh? Yung, meron pa yung sayaw ni Chinchin. Wala na, wala na. Wala na, wala na, wala na. 40 minutes! Uray mo ay! Last 20 minutes! Salamat po sa pakulay nyo. May 40 minutes na po tayo. Kumanda ka, Daddy Jenny, nandyan na! May showdown kayo! Ay, Ate Bidang! Okay na kuya yan, Ate Bidang, showdown! Salamat po Kuya Jogger. Sa lahat po. Ate Jenny. Ate Cherry, salamat. Tol Julius, salamat. Kuya Hey. Ping, salamat po.
Kuya Jojo, salamat. Kanta na kayo ni Miss Badit Chin. Bakit nga ba mahal kita? Oh, kanta daw. Kuya Jojo! Kanta naman, kanta. Sure ka dyan, Kuya Jojo! Oh, kanta naman daw. Bakit nga ba Bakit nga ba mahal kita? Oh, kanta daw, kanta. Oh, kanta naman daw, kanta. Hi, Kuya Julius! Kuya Julius! Hello po, Kuya Julius! Hello, hello. Hello, hello. Odit, kanta ka daw. Kuya si... Shopa? Kanta ka daw. Bakit nga ba mahal? Kayo ba kang dalawa? O isa-isa Ikaw lang muna. muna, hindi ka lang naghinda na. Ngayon na dalawa. Kaya Jojo, ayaw! Oh. Kaya Jojo, ayaw ni Badit. Hindi ko yun alam! Alam mo yan, dali na. Kuya Jojo, hindi ko yun alam! Alam mo yan. Kuya Bern, hello! Ay, Kuya Bern! Sorry po! Kuya Bern, hello. Burn, hello, and Hello po, Maki Gonzalez! Windosan. Ay, Widosan, salamat. Salamat. Pasensya na po. Hello po. O yan. Ba yung ano? Pasensya na po kayo, Born. Hindi ko sa... Hello po sa lahat. Alam mo yan. Kuya M, hello po. Hello, hello sa lahat po. Hello. Hindi ko alam yung internet. Salamat po. Wala na. Oh. Wala eh. Nawawala. Hey. Bayong na na mo. Hey, come on. Pasensya na po at di ko na pangit kanina. Hindi ko pa alam kung Chin Jason yung- yung chorus na alam ko. Walang suwat na maririnig. Hey. Billy Liwanag, hello. Salamat! Widosan, salamat. Hey. Hey! Kahit di pinapansin damdamin No! ko, hindi mo maano. Kamahal ng kapansin. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka bang iba, pagpaling na baliw ako sa'yo. Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba? Yan ba? Ayan! Narinig din na po yung kanta ni Badet. Music video. Ay! Ginagawa mo lang ang gitara yung mo ko. Oh. Oh. Music video. Hindi ko alam yung ano. Ate Maris. Naligo na yan. Nandyan na. Ano senyor? Billy Low. Ang taas po nun. Leo TV Low. Hey! Ang galing naman ni Miss Badit. Chin-chin naman. Driving na. Search mo na 10K. Ay, salamat ka, Jagger. Ingat po, ingat ka, Jagger. Ingat. Ingat. Walang suwat na maririnig. Hey! Hindi Lord, di man sumasayaw. Uy, music video! Look! Iniwang saksi. Music video! Music Bakit video! nga ba mahal kita? Music video! Kahit di pinag... Music video! Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ba iba, pagpaling na baliw ako. Music video! Bakit
Grabe yung music video ni Tilo ah. Ano naman, ano naman? Yan na, on the spot. On the spot. Na on the spot na naman. Attorney Samoy, hello. Grabe kilig ni Tilo. Grabe. Masaya ba? Masaya ako. Happy. 47 minutes. 47 minutes. Oh. Yan, salamat po talaga sa, sa mga nagpakulay at sa mga pumasok. Umabot tayo Kuya ng Jojo, kinilig ka 200. ba? Oh, yun na. Nag-effort pa talaga. Kuya Jojo, nag-effort. Jojo, oh. Oh, kinilig daw si ano. Oh, Sino bang di kikiligan doon? oh di May ba? pahara-hara na Kilig pa. ako, Miss Badit. May Sabi music ni Kuya video Jojo. pa. Lagot ka kay Bill. Minsan na all. Aray Jojo, ano? Kuya Julio. Kuya Catherine Guanson, hello po. Haha, Kuya Jaime. Kuya Freddy, Miss Badit para kay. Sobra ang galing. Kuya Freddy! Ay! Alam ko yan si Kuya Freddy. Parang anong kulay to, Kuya Freddy? Kuya Freddy, Sige na, sige anong na, sige kulay na. ba to? 43 minutes, hello. Oh, Chin, ganda ka naman Anong kulay daw. ba to? Grabe ka, napapansin mo yan. Ayan po Kuya Jagger. Di makatulog si Tilo. Sabi ni Attorney Samoy. Ay, baka may magalit sa akin kasi baka si Tilo, pagalitan na naman siya. 48 minutes. Ate Cherry, hello. Ate Cherry. Mega love shoutout. Shoutout kay Ate Cherry. Salamat po suporta. Ayan po, naghahanap pa ng kanta. Mamaya, abangan nyo yung kanta ni Franz Star. Oops, Ate ay. Samoy, hello po. Oops, ay. Ang laki naman ng ano. Hello po Ate Samoy. Kuya Renato, hello. Kalakas, hello. Renato, hello. 49 minutes. Ate Marciana, jackpot si Tilo. Coach Nile, hello. Coach Neil, hello po. Breathless na yung pambansa. Ay, pamalakasan. Pambalakasan ni Chinchin. Mm. Ganda ng pasok Ay, abangan ngayon, yung ano ni Franz Star. Oops, ay. Oops, ay. Di, yung ano. Pumasok sa atin. Kuya Ruben! Salamat po. Kuya Ganda nung Ruben! ano ngayon. Ang ganda. Kuya Ruben! Kuya Ruben! Ate Mel, hello. Kuya Ruben, hello po. Naririnig ako niya ni Kuya Ruben eh. Kung naririnig Kuya Roger, hello. Kuya Dondon, Roger, lo po. Ay, yes, Badet. 49. Kuya Ruben, anong kulay po ba to? Kuya Robert, palipad na po. Kuya Ruben, anong kulay po ba May to? oras pa, no? May oras pa. May oras pa naman po. Mga nasa 8 minutes pa. 10. Galing mga ano eh, no? Kuya Jagger, salamat. Nine. Salamat sa inyo lahat po. Ate Jean, Bago salamat. na di-dress ko, ataman kita nakadress. Patay, di mo dinaan natin. Di man tabi ka Ate nagsabi ko. Kulain, sabi ni Kuya Jaime. Zaldi Saldico. ko. Badet, Happy birthday. po. Sabi ni Kuya Saldigo. Ayan na, ayan na, ayan na.
53. 53. 54 na. 54 na. Ayan, 25. 225 viewers. Hello Salamat, po. salamat. At Parang may Next habol. na po nakakanta. sana bukas ulit ganito. Ayaw ko sa'yo. Ano pa? Ano pa ba? Yaan mo ba, Det? Si Mami, pinaliguan ko naman. Oh! Yay! Ano may sabi? Sabi ni Kuya Julius! Yay! Grabe ba, Kuya Julius, ha? Yay! Grabe ka, ha? Totoo po ba yun, Ate Maris? Ay! Sagot! Daddy Jules, loko-loko ka. Loko-loko ka. Offside. Pwede offside talaga. Offside. Kuya Julius, wag lang. Wag lang maulog ang sabon. Next entry, naghahali sa neighborhood Camarines Sur. Nanay mo pa, hello po. Nanay mo pa, hello po. Hello. Next mong kakanta si Kuya Pula. Kailangan TV sarap kaya maligo. Naghahali sa Ate mo pa, sila po. Badit hello sabi ni nanay mo pa. hello po. Ano sa ano? Ayan, thank you so much po. At sino yan? Si Ragem Kasilangan. Ano Hello. Sino? Mafan. Oo. Hello po. Ano yan, Kuya Julius? Ano yan? Ano ba yon? Lagi nga nahuhulog sabon. Lagi daw na. Ma'am Maris sabi ni nanay mo pa. Amo? Ate Bidang sabi ni Kuya Ruben Libuon. Okay, sayawan tayo, sayawan. Ano sila? Tayo na ubo ko. 55 minutes, hello. Ilang minutes? 55. 55. Up next. Ako Up ang kanta? next live si Franz Star. Pagkatapos po ni Kuya Jason, uwi na po kami. Uwi na talaga sila. Para di naman halata. Okay. Halatang nilalag. Halatang Pangarap na. Hi, Kuya Vince! Oy, Vince Ward! Kuya Vince Ward, salamat! Shout out, Kuya Vince Ward. Ano meron, Team Paway? Nasa challenge ba ako, Kuya Vince Ward? Naka-challenge. Kaya araw-araw naka-live. Kuya Freddy, hello. Pati naman talaga, magaling na talaga. Mas malakas daw, malipad sayawan. Pasakit na Bagay. hindi ko nakita. Pwede bumawi. Sayawan, sayawan! Sayawan tayo ng ano, 57 na eh. Talaga to. Magaling na talaga to. Mga 59 po, out na tayo. Yun muli, maraming salamat po sa talaga sa ano, sa lahat ng nagpalipad at sa pumasok sa live ko. At sa mga silent viewers, salamat po sa inyo. At sa panonood sa mga upload ko na vlog. At pagkatapos nito, mayroon tayong i-upload. Alright po, Ops Eye, abangan. Kuya Julius, baka bus ng sabon, di pa rin. Tapos paliguan si Ate Maris. Ay, nag-chat na yung asawa ko. Time daw, time. Mamaya pa, malapit na. Mga 59. Hindi na kawal si Kuya Pula. Yun na. Walang signal. Ate Bidang, Kuya Ruben Libuon. Tabi na Ate Bidang. Jinson Amuay. Ay na, mag-58 na kuya. Malapit na. Mga Kuya, 59. 58 na. Kuya Jules. Ibigay daw ang sabi ni Sabon. Thank you po, thank you. Thank you so Thank much you so po much. sa lahat. Thank you. John Santos, paring Jason, kamusta? Ano meron? Naka-challenge po. Salamat! Bye! Franz Star. Kay Franz Star, pasok po kayo. Yan.